Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 96 ingin membuat kue onde-onde. Nama saya Muhammad Rafiq. Nama saya Muhammad Fikri. Cara mek bu campur kengi kaluku arope si bawa peje laleng panci dimasak inapa pakai c campuri labu ketang wae peje si bawa kasumba padang campuri si angkena berbentuk adonan. Sadiai penne napa arenya Maluku arope napa arenya adonan diasena napa gulungi riasena Maluku arope yamaneng alai penne napa risusung onde-onde diasena meja napa siap diandre.